Federation of Khasi Giant Garo Peoples FKJGP Sawsymper Circle East Khasil District Kalayo ban Pynlong Lympung lehkai kynjatbol tip kumka VII Open Knockout Football Tournament arhaja apsan kabaga kusnam jongka kalong lailak tingka kajing Pynlong ka seng FKJGP Sawsymper Circle yakani Lympung lehkai kynjatbol kalong kum shipenta ban penmi pisa nakabenta banyarap yaki khonswan batya kibaduna hakayok akon hakani kadong kathan Sawsymper Hakaba Ukraw Kupar Nongsi Chief Organizing Secretary FKJGP Seng ulalong kum ukongsan ban wan play perda yakani Lympung lehkai kynjatbol bala Pynlong Hamadan Fernando High Secondary School Sawsymper. Haswa ban stang kajing lehkai layo ban Pynlong ya kajing lang balingkon ban pinshai hakaba ïadei bat kani Lympung lehkai kynjatbol bala penyat da running star Karbani President FKJGP Sawsymper Circle haringkat da kajing sakhi lang kidukhan jong kaseng bat kumju ru na kaseng KSU HNYF bat kiwede ki riew ba kibla shakhat sngoba haba phai pan hapadeng kajing lehkai hapadeng ka lang simput sports club bat ka mau kokman football team Klalong shisha kaba itanan naki jing tibet ki rangi lehkai jong ka lang simput SC hakaba kalayo pantap laigul kat hadu bakut ke jing lehkai ka mau kokman kam shem lala ban penpa yaki gol ki jong ki hakaba ka lang simput SC klalong kanong job de laigul anon persha yaka mau kokman FC larwai pinshit pinshngan yakani Lympung lehkai da ke jingrwai I hybrid rikinti linkhoi bat la yoru ban sa miki kusnam man of the match yau banya tili lang Mawphor naka mau kokman FC Hoi koo hoi koo hey kulang kini hey kulang pa kan mau bandas nang lakun la persa kumnukin rila buram la akor baja dan riew jongi kan nom hirdor hoi 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 koo Vietnam cho Vietnam. Teka opening ceremony kabahnya ka 7 invitation open knockout football tournament arja besan jong uneus nam kabadai kana tarik tarik. Teka nang kita bagi kemen kabakrau nak kalian jungi kum kaseng hadin bangi open penyaji kali tournament nak Vietnam cho Vietnam. Bat mentau senam ru nilai open pentelun pat ya kaneka tournament hakaba nakalian jungi kaseng nilayo ban ay ka prize kumbal lailak tingka ban ngengek ba haka final manoban Korea kata nyim parlak bantip ban sementa kadai ka opening jong kaneka tournament jong snap arja pesan dan nakalian juga kaseng haswa bang running ya kini benta bat la ay nga bat nga kum chief organizing secretary jog FKJGP seng kami ngasim kini kabu penpanas nan hane bla play ya kini ka 7 invitation knockout football tournament hakani ski ka pamenta
Pemerintah sobat ai khlieh kerpang ya iba kermen sangdiar belong ru usembut kongsan ha kani kesi ke pemerintah sobat ai khlieh kamtam naduh iba James Karbani ibala long ex president jong ka Sawsymper Circle i president jong Southwest Kasils district berkunjung kamtam ya ki paraseng ki baju ya trailang senda bangi ginu lada kidai ginu ki isu ada kidai ki hak kam sport sane ginu ki isu bede bkhta ya gajat bere bujongi masuban ai khlieh president joga HNYF bat kunju ya president joga KSU hoi ka thong hi lesi nak liang kejongi ki seng kemi so sarong ba ka Sawsymper Circle kelala ban Pynlong haksian ke bahnyau ya kini ka Open Knockout Football Tournament. But lesi ka ni ka jing Pynlong ka Sawsymper Circle ya kini ka tournament. Kadai hi ka thong ban wanra ya ka jing teli ha kini ka dong ka than ban kintiru khamtam ya ki samna jo kini ka dong ka than bat ha kibai ki jakar kunjo. Ti kusukman skadai mengakum chief organizing secretary bangayok kani kabu bangan sim benta kani ka ski ka benta bat ngairu ga jintrestom bejongki dekat juga Sawsymper Circle agawang bila ban Pynlong kini gijat tournament krang ban penmelian ya kisamla bakinlat na kijing di kibasriu bat na kijing melian kibasriu bat na so ban ai khlieh kerpang ru itu ki team atli ki team kibala yakun na kani ski ka bamenta bat hot ha kijing yakun don bajob don barem rei nga kinturu ya ketua tim kebaram ba kadai benang ya tres tempat kenang menyo ban kait yuso jong ke jingjok how te snam banwan batang kini kentien khlieh subon swaban song masoban ai khlieh kerpang i paidbah ke lawan ban saki ha kini ke jingle ya kini ke jingle kai ke pamantah ski bat ngakermen ru ba nang ni sekhmat ke Sawsymper Circle ru kadang beteng ban Pynlong kum kini gijat jing lehkai bat kibai ki program bat ke ban kentiu ke dong kathan ke jongpi ti khlieh subon khlieh si hajar ngo ta kini kentien ni bat swaban song masoban pertai slogan jong seng bong bat pniabut yang laisen laiwat mesim serang khlieh subon